lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ita agundaway may samanen asurat ti intay basaan kanikan biag dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan area ti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan iti nagan area. Talo kami ngagkakabsat. Marigrigat laeng ti pamilyami. Idi ubing kami, napadasan mi ti mabasa iti uneg ti mismo abalay mi, gaputag tedted ti bubong mi tunggal agtudo iti napigsa. No mapugsat met ti tsinelas mi, daiten ti amami iti alambre basta lakit di mabalinpay ket isu ti usaran mi amapan agiskwela. Adamat dagiti gundaway nga awan si daan mi, ket aglabay kami latan iti kape. No maminsan met, pandesal laeng ti ipapauneg mi. Ngem no adamat na wadwad abirok ti amami, makasida kami met iti itlog ken tuyo. Gapu kadagitoy anapadasan mi, ingaad ko tinagadal nga uray kasanupay tirigat ti panagbiag mi. Ket kaasi ti Diyos nakaturpusak met. Idi nakapasaak iti board nagaplayak adagos iti trabaho ket pagyamanak gaputan naawatak met adagos. Ditoy kung aruden arugyan ti ag salaysay. Oh, Rhea, di mo ibaga nga overtime ka manan. Kapilitan ama ng Venus. Ay, sus! Bumak ng kaadagos, gapo iti kastangar aramida, maading ko. Ah? Sika talaga manang. Amumatan. Masapul ko ti agdoble kayod. Nang rona ita, taaddan iti kolehyo dagiti do ang kakapsat ko. Sabali pa'y ti yuruno nga aregalok para iti ama. Maawatan ka matkit di. Agam ne, di mo kumamat baybayan ti bagim, Rhea. Aginana ka mat narigat ti agsakit. Nang runa ket adda tayo dito'y adayo. Wan manang, no worries. Kompleto akmat kit di iti vitamins. Kat agyaman na ka. Awan ang yaman na, Rhea. Palpalagipan ka laeng mat. Kaslaawan nga mininanam. Agasam man ti aldaw ken rabi apa nagtrabaho. Sabali pa iti overtime mo. Di kan samat mat maturo. Ba't maturog akmat Yang kas itinako nakitayan, masapul ko ti agdoble kayod para iti pamilya manang Venus. Hello, Rhea anak. Kumusta ka ngay? Kumusta mo ti trabaho ni Taabron? Okay lang mat papa. Na kayo nga Kumusta kayo matan kita Pilipinas? No, na kami dito'y awan rumba nga pagdanaga manak. Okay kami lang kadagiti kakabsat mo. Sikati dandanag ko, ta anda ka dita dayo. Awan kadkadwam dita. Awan rumbang apagdanagan nyo kanyak papa. Nairuwama ko nga awan kadkadwana. Amo yung matay ka, saan ka din? Wan matkat di Hanggang sabali dito'y Pilipinas. Sabali mat dita anak ko. No dito'y okay lang siguro nga awan friends mo. Ta at least adda kami a pamilya. Dita nga awan kami lang arutin, awan pa'y friends mo. Kasalukan nga anak ko. Ni papa mat, tila pagdandanagan nyo. Okay akan kunak manan. Kabailak ti bagit, papa. Amok matkat di, akaba alam ti bagim. Iso na lang, ta talaga ajak maliklikan tiyag panunot, anak. Unay kay lakit din, aya. Kabailakon, papa. Bakit akon, papa? Iso nga awan nga rodin rumbang apagdanagan nyo kanya. Agina na kayo kitin.
Pasigurado ama sa pa kayo manen ama pan agpasada inton bigas. Sige nga, Rodan, anak ko. Agi na nakamatlitan. Good night. Ne, apa yun papa? Aglulwa kayo matabang buybuya kadagita aladawan. Malagip ko lang amin, hindi ubing kayo pa, Dayan, anak ko. Papa? Kanayon tayo, hindi ama pa nagpasya rin di park. Rikrikusan tayo ti park. Kat mabanog kayo amag na, aglulumba kayo ngagpaubakan niyak. Kalpasan na, gumatang tayo iti ice cream. Sa tayo tumanan magmag na nga agawid. Papa? Da kayo nga kakabsat tinagbali na pigsak. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno ituloy ko ti agbyag. Nang runa hindi pinanawan na tayo ti inayo. Nagsakit na panunutan ti panang panaw na hindi ka na tayo. Gapo iti isusurot na iti sabali a lalaki. Papa? Oray makuna sang kasapol, sang kasakmol laeng, ti mabirbiro ka kidi. Naisakad ko matibiyag tayo. Babaan ti panakiman manehok iti jeep. Kaasi ti Diyos, nakalpas mo't ni manang yo. Katita mangmanggadan. Iso na lang, dadayumutan ka na tayo. Banag apagyamyamanan mi mat nga kakabsat. Ngamin, uray ka sa no ti kinarigat ti biyag tayo. Sanda kami abinaybayan, papa. Da kayo ngamin ti makunaagamang ko, anak ko. Da kayo ti kinabaknang ko. Ipatpatid kayo unay-unay, Dayan. Ipatpatagda kayo matunay, papa. Mal, gusto day tani. Makapailuyos kayo mat. Tinasayaat, umay kayo. Mapantayo ijay kusina. Naidasar kunti pamigatan tayo. Kinapudno na, dengdenggat ti sarita nyo, itay ka ni Papa, Dayan. Manong Carlo, Masyanak unay ka ni Papa. Nakita, kan nariknat tirigat kan sakripisyo na, manipod ubing tayo. Iso akas ka ni Manang Rhea. Igagaad ko mati agadal, tapno makalpasak mat. Kat no makastre ka kadagos iti trabaho, agnam ay tumot ka ni Papa. uray siyak manong. Kaya't kumati makalpas. Iso nga igagaad kumati agiskwela. Wala din ko. Kasta ti aramidan ta. Iti kasta, adamot pakakitaan ka ng itirigat kan sakripisyo ni Papa. Kasta amat kan ni Manang Rhea. Wen manong, kumusta mat nga tan ni nanang anya manong? Sa dino mat nga tatiayan na ita? Di mo lagi pan ti tao ang nabayagan na pimanaw, Dayan. Manong, Ingkak tagluton, ta amang napaawidan ni Papa. Sigurado ayawid naman ang tibisin na. Takayat na ngagsasango tayo amangan. Oo, pare Arturo. Kumusta kan? Oh, Marising, si Kamot Gayam. Wen, pare. Kumusta kan? Kumusta dagiti anak mo? Ay, asino nga minantay inaanak ko iti bunyag. Ni Rhea, Mare. Ay, wen, iso nga agpaiso. Kat kumusta matan nga ay dahi nga ubing. Damag ko ang nagraduaran iti nursing. Ay, Mare. Kumalaw di pa'y Nagabroden. Anday tayo di UK. Ay na, nagsaya atin no kasta pare. Kat dagiti duapay ngay nga anak mo, kumusta damatan? Kasi ti Diyos, Mare. Dantanimot ng agraduar iti Marin ni Carlo. Nimot dayan, mangal alam iti accountancy. Oh, agasaman. Talaga nasisirip dagiti anak mo, pare Arturo. Ayun gayam. Hindi ngay mo't Imelda. Sa dinumot ti ayan na ita. Dahil tati Jack mo, Mare.
Ang nadamag kumat iti, ang nagawid na kano ije Ilocos. Taga ije kano mat kinangisukatan na kada kami. Kastaya. Ay, unay mutlakit din ngagpaiso ni Mari Imelda. Di na mutlakit din pinampanunot na giti anak yo. Huwag nga ron Pangamaan niya ngay nga ron. Nalabit ngay sumat tinaibatog agasat ti pamilya may mare. Ang sa nabali, tauray kaskasano. Nabaalak mo't ngayon sakag ti panagbiag mi nga aga-ama. Hello, Papa. Anyang ay tararamitan nyo? Mangan kami, anak ko. Si Kangay, nangan ka ka din? Saan pa'y, Papa? Kaririing ko lang. Anyang ay tisidayo. Ay, sisikang akar ni ti baboy, anak. Wow! Nagimasan? Ay, talaga anay imas, anak ko. Sayang lang, tati mo maramanan ti kinaimas ti luto. Uwan nga rod, Sana bale, tamaramanak tumanan apaman ngagbakasyonak, Papa. Lokasta, agbakasyon ka, anak ko. Uwan, Papa, angam saan pa'y nga ita? Intunto. Kung naglakit din agbakasyon ka itang, Basta agbakasyonak to, Papa. Angam saan pa'y nga ita? Saan pa'y ngamin nga umdas ti urnong ko? anya launay ngamin aya ti urno nga manak ko. Napatakal mo mutan ti balay tayo. Saanan ngagteted ngagtudo. So agawid kan. Iti kasta, agteted na tayo mutan ka dagiti ate. At dapay may sa ngayor urnongak, Papa. Kan may sa, amoy yumat nga agad-adal pa'y laang ni Dayan. Iso ang masapol ngagtrabaho akpay. Sana bali ata nakagraduar mutan ni Carlo. Madama mutan nga agap-apply. At tantun katulungam amang paadal kan ni Dayan, anak. Wan, Papa. Sana bale? Umadanin ti panagbakasyon ko. Ulayag nga raw ti panagbakasyon mo, anak ko. Agan anad ka di taway. Di mo baybayan ti bagim. Mangan ka kadagitin na susustansya. Iti kasta, saan ka ngagsakit? Wan, Papa. Uray da kayo. Mangan kayo mat amangan. Iti kasta, agtalinaad ti kinasalon at yung. Imbaglangan, tanda na iti aladawan. Imbaglangan, boy-boyak, no kastoy amalagip ko na iti anak ko. Ay, kaano lang iti umbing dapay. Ita, dadakkaldan. Nakagraduaran ni Rhea iti nursing. Kat adan iti UK. Nimat Carlo, adan iti barko. Nilangan Dayan, tiyagan adal pa'y. Hoy, malagip kumanan tinapalabas. Kasalamang manggag ko pa lang titimak ni Imelda. Kanti sangit na iti anak mi. Hidang rumrubat apumanaw. Nagsakit na panunutan. Ngayon sukat na kami ti sa bali alalaki. Anya ngay karod. Talaga siguro akas titipiyag. Imbaglangan, tanasising perdagiti anak mi. Kontento na iti oray itlog kan tuyo lang asidaan da iti agmalang. Basta laki ti agsasango kami amangan. Ay na, makapailiw mat dagiti anak ko. Hello, Dayan. Naalam ka din ti impaw it kong alawan sukin ni Papa? Wen manang, kaalak launay. Okay. Ingkangarudan kitaan ni Papa ije paradaan.
Ibagam ta ginanapay laang. Ibagam ta inton bigat tumanen nga agpasada. Wan manang. Ikuyog mo ijay mall, ta igatangam iti baro apolo ken baro a pantalon na. Igatangam mo't laang iti sapatos na. Kalpasan na, mapan kayo mangan iti restaurant. Imbag no kayat na ti mga restaurant, manang. Ang mga no ibaga naman nga palengke kami. Kay sulangan kag luto ija balay. Ibagam ta iso ti imbilin ko. Sige nga rod, manang. O sige, umawag kan to inton adda kayon ijay mall, wan? Wan, manang. O sige, urayag ti awag mo, dayan. Adoyan ti kapeyo, papa. Ang yaman anak ko. Nakad-adayo man ang tinakaiturungan ti imatang yo. Tsakban na mo anak ko. Kasla ka na yun, nakamailiw ka damanang mo areya, ken manong mo a Carlo. Tiyo nga min unay ida pampanunutan Iti kasta, saan yo ida kailiw? Agbiro kayo iti pagpalabasan yo iti oras. Agbasa-basa kayo iti dyaryo kasi jay. Oray ka sa nung tiaramita. Jak matlat na maliklikan timang panunot ka dakwada. Pagbakasyon na kumamad, iti kasta, agbabanding tayo manan. Bayan nyo, tay bagat day ta kadakwada, papa. Uwan man anak ko. Oray awan ti inayo. At least, makunaklat ta kumpleto tayo. Basta agawid dagiti dua akakabsat mo. Break time gaya man. Wan nga rod, nagbiit ti oras. Wan nga roda. Ubay ka, mapantay dya kantin. Intaman agkape, tani. Kasla makaturturog akmatan. Wan nga rod, manang, oray siya. Kasla mayop-yop pa kita eh. Mala, tumakdar ka nga rodan di tataintag kape. Wan manang, Cellphone mo sa mati agriring. wan manang, amangan mo ti amak manan ti umawawag. Amo na ngamin akas ti nga oras ti break time ko. Mang kumusta man nga tan. Ay kasubatan pa ya. Amo mata, dagiti babakit kan lalakay. Isulaan nga tiliw-liwada. Di makisarita kada tayo nga anak da iti adayo. Wan nga rod manang. Ni, timid kayang kabsat ko ti umawawag. Ay, sungbatak labit manang ha. Sige na, Rhea. Hello, Dayan. Manang! Awanan ni Papa! Natagi! Kasana na si Mang Buti sa ospital! Saan? Saan ako na daytan? Saan? Ang asin, Diyos ko. Isublim ti bihag ti Ama. Please. Ang moment nga iso lang ti rason. No apay nagtrab-trabaho ang dito'y adayo. Ang asim ko di. Pati mo pa'y alalaan ti Ama. Ang mamad nagiti plano para kan Kwan. Aramidan kami na pagayatan. Basta biyagam lang ti Ama. Pangaasim, Apo. Sorry po. Sorry no itaak lang ang anagawi.
lagip ko titsura na. Lukas di nga makasalpay takitim alam dito'y salas. Tilantan ladawan niyo at wali ararakupan na. Kasarsarita na dagiti ladawan niya kanimanong Carlo. Agraman tiladawan ni mama ang kaprimi di salas. Manang Rhea! Bayan! Manong Carlo. Pawanan ni Papa. Papa! Papa, ya pinanawan ka kami magtan, Papa. Kasano pa yan nagitiplano para kan ka? Papa, ya di nagmanda na uray, Papa. Sorry, Papa. Sorry no naladaw. Sapay ko mata mapakawanda. Amoy umat nga aramida kamin dagito. Tapno mapanangay ko lang tibag tayo. Ang angin, tamapugaw kayo matlang gayang iti matang po. Para anya pa'y ngarot itahan dagito'y noawan kayo matan. Amin dagito'y katinsalanag para kada kayo. Anyan. Anyan, tanalada magayaman. Sorry, Papa. Sorry, Atalan. Anya, pa'y deserve di ado ang kwarta itanawan kayo matan. Anya, pa'y deserve di balay kan lugan na ginatang ko para kada kayo. Kasano ba'y ang makita yun dagito yan nagregregatan? Kasano ba'y katawan kayo matan? Kanya nga na kita papeles, Manang. Papeles tilukan. Balay, kanlote aginatang ko. Amara ko makin ni Papa. Kaya, Ha? yaman yan. Tadyak matlayawat kan kuha na dagito'y inisibibiyag pa'y. Manang Rhea. Nagsakit ang panunutan. Insagsagan na ang tiumadanin akasangay na. Taiso ko mati panangtad ko kadagito eh. Gaman yan. Anyan, tanala daw kayo. Oras siya, Manang. Nagano ti plano para kani Papa. Di nakmatan na oray. Ingkarigatak tinagadan. Nagturpusak akong lauti. Nagtrabaho ag iti adayo. Nagtrabaho ag aldaw ken rabi. Ingkatangag iti baro ajip. Taiso man ti arapaak na. Ingkatangag iti balay kan lote. Para kan kuha na amin dagitoy. Sorpresa ko man. Ang manyan. Tawan mat
Kaya man serbi dagiti nagbambanugan. Gaputa dyan matin na dalunan na si Bibig. Awan ti sabali akit daw na. No di ti makumpleto tayo nga kakapsat. Day tati sang kay bagana. Tunggal ang susango kami amangan. So mamati ag. Ano sa di naman ti ayan ni Papaita. Naragsa ka mang buy-buya kada tayo nga anak na. No kabalaklaang ko mga isubli tinapalabas, tapno makadan na, maarakop, kan maitad ko pa'y dagiti regalok iti amami, aramida. Hangaman yan, tasaan matan amabalin. Isang sangit, kan kasarsarita klatan iti sangwanan ti tanam na, nga uray amok adi na kon mangeg. Nagsakit, nagdagsan iti barokong, nang runa no panunutak nga amin dagiti inararamid ko ket dinan makita. Kadagiti padak adungdungag ita, ikkanyo iti oras dagiti nagannakyo. Kaistoryayo ida, arakupan nyo ida ket ipariknayo ti pammatagyo kadakwada. Iti kasta awan to ti pagbabawyan nyo intun dumteng ti maudi nga aldaw. Aging galangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ting kapanangibasa, ken panangyornos, para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Rhea. Ken ka pagayam, Rhea. Pagyamanak matunay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, ket patsak nga ado ti makarilik iti daytoy. Mariknak ti sakit iti kaunggam. Ado ti kastoy asinaryo ti biyag. Angam anyangay ngarot. Adda ditan. Napasamaken. Saan tayon ang maisublipay ti biyag dagiti naawanan nga ipatpatag tayo. Ngam kitdi, mamati ak a proud na proud ken ka ti amam pagayam Rhea. Saan kayo man ang nakapagsarita sakbay anauyos ti biyag na at least adamat latta oras yo idi ngagsarsarita iti telepono. Kang runaan iti amin, ammo na tirigat ken sakripisyom para iti pamilyayo. Anya ngay ngarod, talaga akasta ti biag pagayam ko. Nalabit analpas na matan ti misyon na dito'y lubong, isu asinubli matan ti Diyos ti inpabulod na abiyag. Ti kasayaatan nga aramidam ita, ipariknam kadagiti kakabsat mo, kastamatan kadagiti agbalinto a kakaanakam, ken syempre, iti buklam tumet a pamilya. Ipariknam kadakwada ti pammatag adi mo na ipaay iti amayo. Alakastan pagayam Rhea ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Lagip ti napalabas. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, a nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip
ti napalabas. Di pakasaritaan ngayon ta ikan biyagita, kat nagapu kanipagayam tayo at Tristan, manipod aritaw, Nueva Vizcaya. Kastoy man tikunana, Dear Miss F, Jakon agpalpaligaw pay, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan at Tristan. Itapay laang kidawakon tinaan anay a pasensya, kat ano samlakuman nga iornos toy atidog unay asurat ko. Detalyado ngamin to'y surat ko, iso akas to'y tikin atidog na. Kaya't ko ngamin nga ibinsa-binsa tinagbalin alagip tinapalabas itibiyag mi nga agiina. Ket amok kan patsyak ama kaitad daytoy iti adal kan liwliwa kadag iti padak adumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugiak nga rodan ti ag salaysay. Raquel, Mariel, anyat kukuan nyo ngay. Umay kayo manganan tadi kay katmaladaw iti pagadalan. Aldawan. Wow! Tusino kanto yun. Plus kiniro. Nagimasan? Sigurado nga aduman ang timakan ko, mami. Ay katwan mala, ang tugaw ka nanak ko. Mangan ka amangan habang napudot pa'y timakan. O si kangay Mariel, apay di ka mangan. Wa mami, madamdama akton amangan. Ang adamot klase manak ko. Ijay kanto ka din pagadalan nyo amangan. Amangan naman di man ang tinik na ni Manang Mariel, mami. Saan man na nasumrag? Naa, si kaan talaga Tristan. Pakialamero ka. Apay, dakas ka din umamuan ni mami adi kasimrag iti pagadalan ni Digalman? Kunamit lang nagagat kang agadal. O, apay mo't ngay adi kasimrag Mariel anak ko. Kuang amin mami, mading amin tirik na. Manungal dawan na kasta ka. Kanayon kan tumat ngamin ngagpuyat. Kabubuyam daytan iti TV kan kasi cellphone mo. Ay, unay kayo lakit din aya. Da kayo atalo kisayan nyo man ti panagbuy-buya yu iti TV. Kan kakukuting-ting yu iti cellphone. Nang runa iti rabi. Ne, apay ngay apati siya kat karaman, mami. Wen nga rod uray siya. Awan mo't basol ko. Sa anak mo't ngagbuy-buya kan cellphone iti rabi. Anak ko, amin aba nag-analabas kat dakas. Nang runa dagita agad gadgets. Denggendak ka di ko mangamin. Tapara matlaeng kada kayo ti ibagbaga. O tatang, adto yung tiinbilin ni nanang asabon kan Son Rocks. Ay na, ang yaman na kanak ko. Akit, kumusta mo din, nagitiapo ko. Kaasi ti apo, nasayad damat amin tatang. Sumsumrek damat iti pagadalan. Sigurado ka kaday nga amin dakat inaldaw amat mata ni ti pagadalan. Ni, anya ti kayat masawan tatang. Adda ka di amuyo, ajak amo. Hindi na minsan anapan naglako ni nanang mo iji ilay. Nakita na kanumot ni Tristan nga agturong iti may sa computer shop. Kadwa na iti barakata na. Anya? Tinasaya palutputem to dyan anak mo. Iti kasta, maamuam no asino ngagpaiso tinakita ni nanang mo. Wen tatang, kasaritak to ni Tristan, apaman ang makaawid ang. Sumsumre kakmat, mami. Amangan no nagbidot lang ni Lolo, itinakita na. Amangan no, kay ingas ko lang dahi dyan. Sapay ko matakas na anak ko. Ngamin, diyak kayat ang madadail manin ti panagadal mo. Ti kayat ko, graduate ka kumamutan iti high school. Iti kasta sumrak kamutan iti kolehiyo, akas kadag iti kakabsat mo. Wan ka di, mami. Di kagdanag. Mapasamak tumot lang dahi ta. Tinaringat ngamin kada lolo kan lola kat agsuspetsada adagos. Ay na anak ko, di mo kumasakitan ti imbagada kanya.
Panangisakit dalaang dayjay, anak ko. Ala, aramidam kit din dagiti assignment mo. Rumuarak labit. At danapatag apapanak. Makapasuron mat ni Lolo Martin. Nagistaya na kidya na. Yung maglakin din ta, napamatik matlang ni Mami. Ay, sumurikak tumatlangi di pagadalan. Yung siyempre, agpraktisak pa nga agimel. Asidig nga minan tilaban mi. Sana bale, tadayo pa yung graduation. Makauray na ita adal-adal. Iso nga unag pa lang na ti panakilaban ko iti ML. Nagbayag ka mo tinarong mo, Raquel. Itayak pa lang ang gururay dito ya. Ay, pasensya kan, babe. Nakisarita ak pa nga miniti may sa classmate ko. Abuludot to ti notes na inton madamdama. Tapno, ma-review ak dagiti lessons, mita. Sa bagay, gusto mo giti. Tapno saan nga suspit siya ti inam ang nagkating klases ka. Iso nga rod kat. Iso nga di kan agmurmuryot, babe. Nga na, mapantang ruda. Saan ti oras? Sa dino iti papananta ita, babe. Ije talatan balay niya. Ado ti makantay siya. Kan awan tao, iso-asulo ta ita ti balay mi, babe. Sika, kanayo na matan. Ha? Katalaga kasta, babe. Isumot laang tuturong na. Kan may sa. Kaya mo man saan ka di? Ha? Loko. Wala, umigakit din. Kailiw ka una yan, babe. Kata makagaran ako una yan sika. Pagdatan dito isango ti balayo, Ophelia. Wan nga rod, Arturo. Katagyaman akmanan iti panangitulod mo kanya, ha? Nakatipidak lang nga rodan iti pamasahe. Sa anak pa'y anarigatan ang nag-commute. No kumatasong bata mong tita, daton ko ngayat ken ka. Adi, hatid sundo ka kuma iti amin apapanam. Sika talaga, Arturo. Talaga nga isingit mo pa'y laang matday taabanag. Puno man nga hindi bagbaga ko, Ophelia. Isura lang takas latinak matpatyan. Kasla di ka mamati ka dagiti pagbaken ka. Mamati akmat at talaga nga ay ayaten nak, Arturo. Iso na lang ta. Kasla di akon kaya ti makiasawa pa'y. Ita niya aga po, Ophelia. Kasla mas kay kayat kulatan nga asikaswan dagiti anak ko. Ang mo, Ophelia. Dumtang to ti panawan ang makiasawa kan mga asawa da. Ikat agmay-may sakan tumatan. Isuarumbang na lang nga damat katakunay-nay mo ah. Katsyak da ita, Ophelia. Panunutag tupay anaimbag dayta, Arturo. Anya, naibusan ti allowance mo kunam Tristan? Wan, Mami. Anya, nang ipanamngay, kat no pang may sa abulan nga allowance mo dayjay. Do alawas pay laang tinapalawas, naibusan. At da ngamin binayada kiti pagadalan. Isong ikanda ko na. Awan gaminan balon ko ita. Sige, Mami, please. Ay, sus Mariusep. Adtoy. Oh, agya manak, Mami. Oy, si Tristan Siguradom lang nga iti pagadalan ti pangus-usaram dagiti ititad ko. Wan ka di, Mami. O sige, tamapan akon. Abangan lumaladaw ako di pagadalan. Ayos. Sa wakas, at damot langan gastuset para iti outing mi ngagbabarkada inton malam. Naglaing ka talaga, Tristan. Makapasuron na talaga. Makapasuron ti kastoy. Pwede magtan makontak ti cellphone ni Oliver. Sa dinuwatan ti ayan day di alalaki. Adi na sungsumbatan dagiti text kan awag ko kan kuana.
Lakas ka na, mama, na di kasasaan ko. Ay, makapasuro na talaga. Manang Mariel? Raquel? Oh, apay akas na tilangam. Apay nagdabdabog ka dito akas laubing. Kwa, si Mangpit kamit gaya man. Ay, Wen, nagawid ak anasapat na sakit ti ulo. Jack nga ro din simrak iti maudi ang subject ko. Ne, apay ngay, agsangit ka matan. Anya kay tisang sangitam. Awan, masurunak lang. Masursuron ang masasar. Sino ti kasuron mo? Ti ka di boyfriend mo? Ay sana, awan pa'y boyfriend ko niya. Oh, talaga? Awan nga ron. Talaga ka din? Awan pa'y boyfriend mo? Dagulit ka man. Awan ko nakangarudan. Awan pa'y boyfriend ko. Ngamin, agad adalak pa'y laang. Ag boyfriend akto inton makaturpusa. Promise? Ha? Oy, manak Mariel, di nak man paglulokwan. Inton kwan, ipulong ka ni mami. Aw-awagan ka itay, Tristan. Agpakadwa ako mama pa na grocery. Ang apay ajak mo't makontak ti cellphone mo, ha? Kwa, mami. Apay nga out of coverage ti cellphone mo. Saan nga agring? Saan ang makontak? Saan mo't asigod akas jaya? Kwa, mami. Kwa. Anya akwa. Ituloy mo at ibagbagam. Kwa. Naisalda ngamin ti cellphone ko, mami. Anya? Apay nga inaramid mo ti kasta. Ik-ikan ka mo't iti kwarta. Sorry, mami. Talagang ngamin anibusanak. Isa kapilitan nga insaldak ti cellphone ko. Kasano kumaan na ibusan ka? Katjak mo't agkurkurang amang mangtad iti allowance mo. Kwa, mami. Anta ngamin napanan mi ngagbabarkada. Siyempre, ano ti paggastusan niya eh. Share kami. Isa naibus tinta diyo. Ay, unay kamatan, Tristan. Imbes at ipanagadal mo ti asikaswan. Saan mo tapuro ka barkada. Iso ang nagbababa dagiti gradom. Taday talabulakbol mo ti asikaswam. Sorry, mami. Sana na maulit. Promise. Basta tubusan niyo tinsalda ka cellphone ko. Ay, Diyos ko. Mano, kansa dino tinangisaldaam iti cellphone mo? 2K, mami. Insaldak iti may sakalag iti classmate ko. Ay, na yan na itaga ubing. Saan man lang nga masayangan iti kwarta? Di damo ti aginot. Ay, wan nga rod tatang. Agpaiso nga damot basit negosyo mi. Ngam nagastos mo ti agpaadal. Nang runa kat addan iti kolehiyo ni Raquel ka ni Mariel. Imbag pa iti manang nata nagagat da nga agadal. Iso ko maatitulatin na. Sana na ita agbulbulak pula ang tikukuin na. Ay, wan nga tatang. Iso dala ang tagbalbalin apa konsuelo. Da Raquel kan Mariel. Numaminsan, ibagbagak paikit din ang nasaysaya at laangan a puro babae la kuman tinagbalin nga anak ko. Ay, kahit kanayon mo lata, palagi panjay anak mo Marang denggan na kantumot lang. Di ka mauma amang bagbagakin kwa na anak ko. Kasano da ito yan? Sigurado nga gungat ni mami numaamuan na masigog. Nang runa numaamuan na dinak mo balingay kalaysa ni Oliver. Gaputatan asawan. No, apay matngamin anang mga tiyak kadagitim bagbagan. Manang Mariel? Oh, apa yan? Agsang sangit ka man, ha? Oh, apay. Anta ka di parikot? Nagulbudakan ka. Idimbagak ngawan boyfriend ko. Amok mariknak namin nga dailimlimad mo. Di parikot.
at nasawa na. Anya? O di, makiwin na suwaskan kan kwa na. I-break mo, day ta lalaki. Break kami. Nakiwin na suwasakon. Iso na lang. Masikog. Masikog ka man? Apay ngay man. Kaya't masawan. Masikog ka man. Uwan, iso na lang, tasan pa'y kanwa nakasagana ni Jerry ang mangikalay sa kanya. Diyos ko. Dakala parikot na ito eh. Agpungtot langit din ni mami numaamon nga. Nang rona kaduata ang masikog. Oh yeah! Oh! Yun! Bawi ka, Lods! Oh, hindi pa, pre, ha? Oh! Whoop! Bang, 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 bang! Oh, ayos! Winner! Oh, may sapay ang game, Lods! Nay, alas 9 mat gaya man. Awanan, naladaw ako niti pagadalan. Dito yaklatan computer shop. Sana ako nasumrek. Sana bale? Saan mo't lang ang mamuan ni mami, ajak simrek kita. Bumulod ak tulatan iti notebook na iti kaklase. Tapno ma-review na iti inadal da ita. Agay ayam akit eh. Oh. Anya, masikog kayo adwa. Mami, Mami, sumumbat kayo. Masikog kayo kadi. uwan, Mami. Well, Mami. Diyos ko. Apay, anaaramid yung kanya tikastoy. Apay, linukod at nagayam. Sorry, Mami. Sorry talaga. Mami, tiamok at agad-adal kayo. Saan mat gayam tatay tamat boyfriend dinas asikaso yo? Kanya klase kayo nga anak! Miss F, kidawak adi mo ko maputput den tuy surat ko. Kidawak nga isarunom matlaang ko maadagos, iti kasta kat mapagsisilpo matlaang dagiti pasamak. Amok nga ati dugunay, ngamkas nakunakon, pakaadawan daytoy iti adal, ken mangtadliw-liwa kadagiti padak adumdumngeg. Ket pagyamanak unay, nupatgam dagiti kiddaw ko. Toy pagayam mo, Tristan. Ken ka pagayam, Tristan. Wen pagayam ko. Di ka agdanag ta ipampaminsan mi nga yornos ti panakaidrama to'y surat mo, iti kasta kat agsasarono matlaang ti panakayaplod na. Kat pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat pagayam, Tristan. Bueno papagayam, padaanan ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Apay! Apay anaaramid yu ti kastoy kanyag. Nagbalinak met anasayaat nga inakada kayo. Yung apay alinukodag. Apay! Sorry, Mami. Sorry talaga. Nakalipat kami ka ni Jerry. Katsi ka, Mariel! Sa dinumat ti ayan tinakasikugkan ka, ha? Sorry, Mami.
Ngam di nak mabalin ngay kalay sa tiamat isikog ko. Taapay ko maasaan. Sa dino ti ayan na. Siyak ti makisarita kan kwa na. At asawa na, mami. Kat nagsublin da ito iti ayan ti pamilya na. Mami! Saan, mami? Di yamat ko makabila ni Manang Maria. May saka man! Mami! Awanan kayo iti bain! Di man na pinanunot na iti sakripisyo. Tapno may sakad ko lang ti panagadalyo. Inununayo kit din ti naggargarampinga ngam ti panagadalyo. Unay kayo matan! Unay matlakit din ti gasgas at nagitido ang anak ko. Diyak mat nagkurang nga ng bagbaga kadakwada. Ti amok at napas nagdangag at adal. Ngamsaan mat gaya. Diyos ko, ikanak pa'y kumaitikiran ti pakinagang. Tapno sang wag dagito'y apanubok iti biyag. Pangasim, Diyos ko. Tarabayan na kuma. Tarabayan kuma dagiti anak ko. Lawlawag ang kuma ti panunod na. Diyos ko. Isurong ka din niya tirumbang aramid. Iwan-wan na ka di. Naita ka iti makagapo, no apay alimlimtag nagiti mataman ako. Nagsakit ti naramid dagiti anak ko, tatang. Nagsakit. Kunak no napipiada pahingam iti buritak ng anak ko. Sangat gayam, tanakarkarumat ti naramid ta. Kaasi ka mo't anak ko. Pinamati na kala ang gayam na iti anak mo iti inuulbod nga aramid da. Bakit kasano pa'y itanti panagadal da Raquel kan Mariel? Awanin atatang kapilitan nga agsardengdan nga agatay. Nilaangan Tristan ti agtuloy nga agatay. Ti may sapay aparikot. Masapul akarguak ti ipas ngay di Mariel. Ngamin, nagpukaw mo't din ti lalaki anang sikogan ko, ana. Malaksit iti dayta. Pamilyado pa'y gayam. Ayun na yan. Kit ni Raquel, kasanaon. Kasaritak ti nobyo ni Raquel, tatang. Naskan nga ikalay sana ti anak ko. Sakbay ngagpasnay. Wala. No asino man rin siya lalaki. Rumbeng lang nga ikalay sana ti apo. No saan la kumana sa paapimusay ti amata. Nalabit asaan akastoy ti kasasaad mi nga agkiina ita. Manadi ka nagliday anak ko. Ti rumbeng nga aramid mitakit agkararag. Dawatem ti panarabay ti apo. Amo ka di nakabaybayan. Basta agtalag ka kenkwana, anak ko. Raquel, Mami, awagam ti nobyo. Kat ibagam kan kwa nang umay dito'y balay akadwana dagiti dadakkel na. kwa mami. Inawag ako ni Jerry. Iso na lang tawan ka no dagiti dadakkel na. Anya, Sanda ka no ang makaumay. Ngamin, adada ijay probinsya. anya a klase tinaganak dagita. Apay abaybay anda ti anak da, no amuda ang nakasikog da ito'y. Mami, Ay, una yan ti kastoy. No apay mat ngamin basta nagpasikog kalatan iti da iti a Jerry. sorry.
Mami. Ala, ibagam kin ni Jerry, tay sulaangan ti kasarita. When, Mami? Awagam, kat ibagam nga umay dito'y balay, itamat laang. Si Kagayam tinobyo ti anak ko. Wen, ma'am. Oh, kat, anya nga iti planom ita. Iti saan nga agbayag, maaddaan kayon iti anak kin ni Raquel. Mami, napagsaritaan min ka ni Jerry ti amin. Agkalaysa kamin to. Agtal na ka dita, ta saan asika ti kasarsarita, Raquel. Mami. Oh, anya, Jerry. Kuha, ma'am. Kas diyan nga ron. Kas iti nakunan ni Raquel. Aglipin kami ba na? Agurnong kami pa. Tapno, addan to oramatin mi agkalaysa. Kat, sa dino nga iti pagnaudan nyo. Tsak kaya ti pumanaw dito'y balay, Mami. Iso, dito'y kami kumanga agnaad. Wen ko, mama. Dito'y kami agnaid. Nalawa mat ti silid ko. Iso nga, awan mat siguro ti agbalay na parikot. No dito'y kami latan nga agnaad, Mami. Wala dingito nakmet. Ang makaamoy ti kasta na pasamak kadagiti duwang anak mo, Ophelia. Nakarkaro pa'y kanyak, Arturo. Isungarod asimuro takan ka, idi ko na mga agpasyartan. Nagsakit nga minan ti ulok iti kapapanunot. No anya tinaskan nga aramida. Panagrik nakat kas labumtak ti barukong ko. Iti kas taunay asakit na. Di ka kumagong ungat. Wen? Gam, mangrugin ang mapasamak dagiti imbagak iti ken ka. At umteng to ti panawan, ang mga asawa, ken makiasawa dagiti anak mo. Saan to ang maliklikan kat panawan na ka? Ngamin, mangbukal dan iti bukod da pamilya. Isungit na pa lang, lumbag na lang, amadan kamutan iti katakunay-nay mo, aging gatong palbiyag. Arturo. Naklunam dayat ko, agkalay sa tadagos. Panawan na ka man nagitanak mo, saan kanto ngagmay mesa. Ikarik, nagtali na edak iti sibay mo, aging gat maudi nga angas mo. Diyak kaya't ti basta ag desisyon latan, Arturo. Sapay ko matang maawatan na. Ophelia, Awan ti sabali nga ibagak. No di ti agyaman kan ka. Agyaman hak, gaputa ka na yun ti kaadam iti sibay ko. kas na ko, Ophelia. Si sasagana ak nga aguray, saan ka matkat nga apuraen? Ay, ket, inaklon mo kumangaminan. Anya, Arturo, anak ko. Ni tatang mat. Nauntay mo tinapanawan, ti impay mo kadagiti anak mo. Malaksin iti day ka. Napaduras mo matan ti negosyo, nga imbati day tinagawan nga asawam. Tatang. Dadakkulan dagiti anak mo. Panagkunak, panawan matan tapno asikaswam ti bagay. Iti kasta, agbalin ka mo't anaragsak, Ophelia, anak ko. Tatang, ipatpatag ko unay dagiti anak ko. Isuda ti ayan ti ragsak ko. Wen, anda akditan. Ngam kita man tinaramid na. Imbes nga igaunda ti agadal, saan mo ta nagpasikog dakit din. Duwada pa'y mas nga raon. Imbes sa paragsagan da ka, itata dadakal dan, saan mo tay papaayan da ka mo't iti parikot. Tatang, Mawatan ka mo't kit di anak ko. Sapay ko mga ron addan to pagbaliwan na giti anak mo. day tamot ti kanayon ko nga ikarkararag, tatang. Sapay ko mata makaamiris damatan. Siyak to siguron ti kararagsakan nga ina, no mapasamak day ta. Ay na, turog ako na. Tinasayap. Aginda ako.
Maturo ka kitin. Iti kasta, masapa ak amaringin itong bigat. Ay, kung kaya, tsak penalpas ti project ko Nyamot tan. Nalipatak ba tan? Ay, sigurado nga agungot man ang tititcher ko. No, jak may pasa na dyan itong bigat. Inikan naklang arodan ni Tigundawa yung mga ipasa. Yung jak pa'y ba't nalpas. Mabalin ko pa yung atang ipasa na dyan. Uray naladawan. Nagadong ti jak na arami da project iji pakadalan. Jak samot kan makagraduate. Makamulitan. Maturo ka kiting. Naturo ako na yan. Itong bigat ko nito ng aramidan di project ko. Nagaw-awid ka pa ilaang, Jerry. Anya man na iti pagpupungtutan si Karakel. Di mo't imbagakan ka, ama panak makibirthday iti balay ti sigo da katalak. Wen, ngam di mo imbaga amarabyan kagayam. Kita man ti oras, Jerry. Itakalaang nga agawid. Parbangunan. Kanayon man ta nakastatyar aramidam. Basta agsweldo ka, mapankay ti ayan dagiti barkadam. Iso abasit matan ti maititad mo kanyak. Ang yaman ka kit niya, tek-ikan ka pa'y. Anya? Hoy, Raquel. Laglagi pam, asaan ta nagkalay sa? Iso adinak man pakibibiyangan. Aramidak ti kay kayat ko. Takwar takmat ti gasgastusak. Nawatam! Awanan kay ti bain! Anay ko, piningog sipot ka. Kayat mo sakit di ti makaraman ka niya ka, Yes. Kalpasan ana alam ti kay kayat mo kanya. Kastakit din ti bagam. Laglagi pam kuma. Adanton anak ta. No'y maipapalit ubeng. Mabaling ko mo, asustentuan lang na ita. Iso at di mo ibusin ti pasensya ka, Raquel. Jerry! Tumalakan. Tano ko nakasinahaan ka. Aramide! Oh, apay nga da ka dito'y silid ko, Tristan. Apay, di ka manan sumrak iti pagadalan? Saan man Ni, apay nga eh. Sigurado nga agungat manin ni mami no maamon na adi ka simrak. Napuyatan ak nga rod. Ay, oray siya nga rod. Nagariwawan tumot darakel ken Jerry idi parbangon. Kanayon ti panagrekyerda. Di da nga tama panunot. Asaan lang nga isuda ti tao dito'y balay. Ay, dayjay tumot at Jerry. Iso pa yan. Nagpuskol ka di tiro pa na dya, Jerry. Awan babain na. Hindi na panunutan na makikabkab balay lang dito. Maala na pa lang tiyagbarta ka rin nabi. Saan lang nga rin ta? Kanayon na pa yung apaan ni Manang. Ay, wan nga rod ah. Di pa'y lang amin sinaan ni Raquel. Konsumisyon tumot lang ti ipapain. Anday ko. Ni, Tichan ko. apa yan, Manang Marian? Agan ano ka? Anya tinasakit? Tichan ko, Tristan. Ha? Nagsakit. Anday ko. Di ba, kabula na mo, Manang? Wan, anday ko. Nagsakitan na talaga tichan ko. Esos, aganak kan, Manang. Masapol ang may taraga daw sa iti ospital. Ay, kid, nasayat ba't nga ron ano ko naman nakapagpasngayan ni Mariel nga apo ko, anak ko. Wan tatang, saan abalin ang naggastos kami? Tinapatag at nayawid kun ida dito'y balay. Ti amangay, ti anak na. Talaga ka na asanay na nagpakpakita. Saan ang tatang? Amangan no naglumangan day jay. Nausong nga agaramid iti ubing. Ngam irresponsable mo't gayam. Sapay ko ba ata agserbi nga adal ka ni Mariel na ito napasamak. Sapay ko matakas na ngagpahiso tatang. Ang nakamat siguro. Mami! Mami! Oh, Nay, apay Tristan. apayan na pa ako. Mami! Lolo! Di Manang Raquel! Aganaksan! Anya,
Lukas na, masapol ang maitarayan ija ospital ni manang mo. Sa dino ti ayan ni Jerry. Awagam ni Jerry ta ipantayon ija ospital ti kapsat mo. Kartingam! Itay pa nga awagan ni Manang Raquel. Saan ba ta sumusungpad? Anya? Ay na, saan tayo nga orayan ni Jerry? Itaray tayo ni Raquel i ospital. Di matimbagakan ka na dadailan nakiti mo to. Iso ajak nakaawit adagos. Dagulit ka may. Di ko namkit di. Saan kami napatagkan ka? Na, sumumbat ka pa ilan. Di na kami man lang ay may kinita iti ospital. Anyang itaramida kay Jay. Kat agawid kayo mo't laang mo dito balay. Kan may isa, amumet nga da trabaho. Saan nga umanay arason day ta, Jerry? Talaga kit di napatpatagdag iti barkadam ngamda kami iti anak mo. Dahil ta tinarigat yung gagat. Putak ka, putak. Makalalaing kang agatap. Makauma. Nagalas talaga ti ugalim, Jerry. Anay ko, manulangal daw man ipon nagpaskayak na dinanog na ko. Awanan kay ti main, Jerry. Anay ko, ti tiyan ko, anay ko. Basol mo mutlaang ah. Tangiwat mo mutlaang timangmangag ko. Makaringrang. Makauma ka na talaga. Saan arumbang ti kanang kaginlugin ni Raquel, Jerry? Mami? Awan babain mo. Irresponsable ka lang arudan. Maalam pa'y akabilan di anak ko. Ay, kuwang amin, mami. Di. Jakon kaya't ti makidanakan ko, ana, mami. Agsina kamin. Alala, gusto daytan. Agsarita kayo inton na baawan ti pungtot yo iti tunggal maysa. Saan, mami? Basta agsina kamin. Alaam amin ang akagawaam. Kat pumanaw kan dito'y balay, Jerry. Di tala nga ya. Di sina, no sina. Di kagdanag. Pumanawak at talaga dito'y balayo. Makauma kayo. Pwet! Tristan, anak. Oh, mami, kumunag kayo ah. Ay na, si Mang Putan ti impadait ko nga usaran ta inton graduation mo. Ha? Mami. Oh, apay akasla naliday ka, iho. Wah, mami. Anda ngamin parikot. Anya dayt na ay anak ko. Ibagam no anya dayt na, bareng masulbar tapay. Mami. Amom, excited akon nga umatendar iti graduation mo. Mapanagnak matlaangan kada lolo kan lolam at talagang agad-adal ka. Mami, sorry. Ne, apay. Apay nga agsorsori ka. Agsangit ka mutan, iho. Sa anak namin nakabilang ka na kitagturpos itatawan, mami. Anya? Ano ngamin tibagsak ko. Sorry, mami. Anya? No kasta. Mami! Mami! Miss F, pagyamanak manan ti anos mo anang yornos para itipan na kaidrama tuy atid dugunay asurat ko. Ket namnamaek nga isarunom matlaang adagos ti may katlo apaset tuy pakasaritaan ti biag ko. Dawat ko iti Diyos anamarswa, asapay kuma tapag talinaadan na ti kinasalunat mo iti kasta ket adubay ti mangagan mi adrama ditoy programa. Tuy pagayam mo, Tristan. Ken ka pagayam, Tristan. Wen pagayam ko. Isarunok matlang adagos ti may katlo apaset ti surat mo. Di ka madanagan tapag sasaronwek agingga amalpas. Papagayam, padaanan nyo ti may katlo apaset ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Kas iti sigod,
May samanan ang naragsak nga aldaw tiin kami kablaaw, kada kayo amin papagayam. Namnamaan mi, ti kinaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiin kay panagdengdengeg, dito'y programa tayo. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may katlo apaset ti pakasaritaan, ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Ofelia, anak ko. Oh, hindi ka kumamanan ang sangit. Ang mga niya pa di mapasamak ka. Kuna nagiti doktor nga nakano high blood mo. Isa pa nga asim ka di at pagkalmaam kumatirik naman ako. Ni Tristan, tatan. Sana makagraduan. Pinaay nagmatakas ka nagiti dua kakabsat na. Mabalin ka di, anak ko. Lipatan pa'y lang kumanay tabanag. Aginanakak hindi. Itikas na, agimbang ka. Kan makarwar ka dito ospital. Diyak lang amin malapdan ti bagik, tatan. Kanayon ko adamagin iti bagik. Noay niya tinagkurangag ka nagiti anak ko. Taapay ang hastay tinaramit na kanya. Maawatak ti marikrik na anak ko. Talaga ang sakit, iti may sa anaganak, ti mapaay, para iti arapaap na, kanagiti anak na. Di ka kumamaawanan iti namnama. Amok nga do pati mabalin na solusyon na iti naitabanan. Kasano ko matatang? Kasano ko maamasul para na iti aparikot? Kasano ida ang mapagbalbaliw, tatan? Dawatem ti panarabay ti Diyos sa namarswa anak ko. Pastrekem di tapuso kan panunot mo. Kat kumararag kay tinapasnag. Patya ka denggan na ka. Amok nga isulaan ti makatulong kan ka. Ngamin, awan imposible kan kwa na. Oh, Manang Mariel. Sa di na tinagap, Ama. Itay da ka pailangan nga sapsapulan. Wah, napan ko inala ti abang iti may isang apartment. Masapol ko ngamin ti kwarta para iti gatas kan diaper ni baby. Unay kabatan Manang Mariel. Inuray mo kumamat na makarwar pa ni Mami iti ospital sa payanapan mo inala ti abang iti pitong apartment. Tulang kamit anya. Ti kunak, abang ti may isang apartment. May isang apartment na awatam. Saan ko nga inala amin ti 56,000 nga abang? Wen mat ngamin Tristan. Si kamat yayan ti biddot. Uray pa'y, bidot latta tinaramid ni Manang Mariel. Respeto! Respeto? Nagsasaw ka? Kasla adamit respetom kini mami. Ha? Di mat saan ka nakagraduate, iso an naawanan iti puot ni mami. Husto ni Manang Mariel, Tristan. Oo! Kano da kayo adwa tinangta iti konsumisyon ka ni Mami. Ngamin, naggidan kayo ang nagsikog. Kasta gaya ma. Ano ko? Ano? Aping agsipat ka ngayon, Manang Mariel. Day tati maibagay kan ka. Gunggunam. Day takat ngamin ti malalam. Sikat yakim basol no apay nga day di ospital ni Mami. Sumubsobra kayon. Gaputada kayo tinauna. Ikaskastada kon. Anyang alit yung mapaspasamak dito. Apay nga aga-apak ayaw, Lolo, Ni Tristan lolo, sumba-sumbatan na kami kitin. Saan kayo mat ngayon ano? Sakto pati sinipat-sipat yo. Awan ti kampyak ka na kayo. Damin, agpapada kayo anatangken ti ulo na. Awan pa'y nasayaat nga aramid yo. Pasig aparikot ti ipapaayo iti inayaw. Lolo. Basul yo amin. No apay nga da ita iti ospital ti anak ko.
Iso ano kayat yaw nga agbyag pa iti inayaw. Balbaliwan yaw, tikas na nga ugali yaw. Agyaman na kadagiti a prutas, Arturo. At dapay gayang pasabong-sabong mo. Pasidla nga ba nagdayta, Ophelia? Napigsa akon. Sigon iti doktor ko, mabalinak kanun nga agawid inton bigat. Nasayat ba't no kasta, Ophelia? Kat inton makaawid kanton, ijibalayo. Sabay ko ma, taaywanam tumatgan ti salon at mo, ha? Agyamanak, Arturo. Agyamanak iti amin apang magbagakan tulong mo kanya. Ophelia. Mabalin nga ta, sumuro ta kijay balayon, tunbigat. Kaya't ko asawan, siya konti mangitulod kang kang agawid. At damo ti may salugan ko, padya ito talahay tatakdak ka. Iso taramatan tayo. Sige, Arturo. Ibagak to day takin ni tatang. Naglagi pang kumakanayon. Nga ipatpatag ka unay, Ophelia. Siya tiyad adda masaksakitan. No makikita ka marigrigatan. Arturo. Iso nga pangasim. Tagan anad ka kumakanayon, ha? Di mo kumamot baybayan, tibagim. Mami! Mami! Apay nga agsangit ka ngay, Raquel. Kaya't nakasarong ka ni hospital. Nga kuna ni Lolo asaan ka nun. E di kasta makarelax kayo. Saan kayo kumaagumurkurakin ni Lolo yo? Concern laang kanyak daychay. Maawatan mi mat mami. Isungarod nga uray kasta unayin adanag mi kada kayo. Tinungpal mi latan ti kayat na. Pasensya kayon mami ah. Ngam inala mi ka ni Manang Mariel ti abang ti duwang apartment. Ingatang mi nga miniti masapsapol dagiti apo ko yo. Ato'y ti 40,000 nga abang pa'y ti 5 apartment. Mala, ikabil mo di tabag ko. Sige, mami. Agina na kayo na. Itulod ko lang dito'y silidyo ti pangaldawan niyo. Saan, anak ko? Ha? Siya akong timapan iti kusina. Iti kasta, ma-exercise mo dagiti tultulang ko. Uwan ang mami. Ay na anak ko, di ka kadimadanagan. Kabailak ti bagik, anak ko. Napigsa akmay. Anday ta, nalpas kumatlangan alininisan ti silid ko. Nagmayat gayam no kanayon analinis. Nay, oras gayam man ti panagmimerienda. Masapo lang makameriendan ni mami. Makumikum kat ni Manang Maria lang mga sasikaso ka ni Sofia itay. Ni Manang Raquel mat. Saan pa asimang pat manipod clinic? Ado siguro ti tao. Saan nabayaganda ka ni Kyler. Naapay nga minakanayon na marigatan nga umangas ti kaanakak. Anya pati sakit na. Ay, tinasayap. Siya akong timangipan iti merienda ni mami. Anya klase ti dakes nga angin anang iturungkin ka dito yung opisina kita, Raquel. Luti ko nam kat makisinoblianak kan ka. Gapo iti kadak dito'y. Nagbidot ka, Jerry. Kati baga marunan, anya ti gagaram. Adupay taramidak. Jerry, agsakit ti anak ta. Oh, kat Kagap-gapo mi lang iti klinik. Impa-check up ko ni Kyler. Kat sigun kadag iti Dr. Ejay. Masapol amayapan iti ospital. Iti kasta, makita dag iti espesyalista iti puso. oh, di pa nyo. Apay masapol ayang adda. Yan may sanagadumot ti kwarta ni mamim. Adda pito nga apartment apapaabangan na. Malaksi di ti dayta. Adda pa'y bakery, kin restaurant na ijay Talaga kaya managalas ti ugalim, Jerry. po. Anak mo ni Kyler. Di ka man lang madanagan, iti kasasaad na. Di mo't pinapanaw na ko ni Ijibalayong. Kaya't nasawahin, da kayon ti makamo kadag iti masapsapol ti ubing. Anya? Isa pumanaw ka dito yan. Awan mainatid ko. Nawatam!
Nakaturog mat gaya man ni Kyler, Raquel. Wan manang. Ni Sofia nga'y nakaturog matan. Wan, itay pa'y Manang Mariel. Oh, apa yan? Agsangit ka matan. Malagip ko lang nga ni Jerry. Tumok no sa dilangit tigurak kan kuana. Saan man lang nga nagdanag. Idiin bagak ti kasasati anak mi. Irresponsible na iya tao. Tiyakla ko man nakiboy-boyfriend kan kuana. Tapno sana kasto'y tinagbanagan ti biyag ko. Amom, Raquel. Kas namot ti mapampanunot ko. Nang rona numalagip ko ti ama ni Sofia. Talaga ang maudi ti babawi. Manang. Raquel! Oh, apay manang Mariel. Anya ti, Kita am ni Kyler. Kasla saan mo tin mo umang angas ni anak mo? anak! Kyler! Anak! Kyler! Buenas días, tía. Apa nga tayo dyan makatulog? Ito yung kailangan na kainda. Nabjak mo't makatulugan. Ay, ano. Sana may katitipanunod ko ti anak mo kina Raquel. Sana may libak asyak ti amana. Ngamin, kayong ingas ula-ulay. Sigurado ano taur tumat tayo jaya kas kanyak. Untung tumakay. Jay tumat sa Raquel. Nagkatang-tangsik. Nagturo damang papalaw kanyak ijibalay da. Ita, uma-umay di jay opisina. Ay, nako. Pasensyakan kay Lorana ka. Bad trip pa kitinam. Isosan ka pa ilang nga masurungkaran. Di ba? Madawag ko. Ano may Tristan? Rabiin. Bakit nga mo awag? Sos. Mga nadaman kalukwan nga inaramid na. Hello, Tristan? Manong Jerry, umay ka dagos dito balay. Anya? Sakaditi ko lang nga umay dito balayaw. Un manong, Ita niya kumaga po, Tristan. ni Kyler manong, natayan. Anya? Tristan, di ka man mangraba kita kasta. Pud na di pagbagak manong Jerry, natayan ti kanakak. Saan? Saan ako dulay ta? Saan? Kyler, anak ko. Apay a pinanawan nakmatan. Apay. Kasi ka lang arudan timang parparag sa kanyak. Nga pinanawan nakmatan. Kyler, anak ko. Raquel, patibgaram ko matipakinaka mo. Nalabit nga aging galangan dito iti intad ti Diyos abiyag ti ka anak ka. Ala, gusto da ito. Ni Jerry. Raquel, Sika ti aking basol no apay anatay ni Kyler. Basol mo! Basol mo, Jerry! yak pagayat ang tikas ti anak pasamak iti anak ta, Raquel. Ipatid ko ti anak ta. Ulbod! Ulbod ka, Jerry! Ulbod ka! Aray ko. Raquel, gusto ko mawatang. Anak ko matipim musay. Pangasim. Agkalma ka kumalang Managing bubukod ka! Ti magim lang, ti pinampanunot mo! Irresponsable kang ama! Raquel, agkalma ka kumay. Ayop ka! Ayop! Pumanaw ka dito eh! Pumanaw! Imbag laang ng time manugot matlaang ni Jerry ang pumanaw biit. Napakalmami matlaang ni Raquel. Dayjay, adan iti silid na. Ay, tarabayan da kami ko, Diyos ko.
Nagrikat ti kastoy asasaadan ti pamilya mi ita. Pag-aasip, Diyos ko. Di na kami kumabaybayan. Dawat at tinananay apan narabay mo iti pamilya. Ikanda kami kumaitikihan ti pakinang. Tapos ang wen mi dagito apan nubog iti biyan. Manang Mariel! Manang! Ni Tristan ba iti? Manang Mariel! Oh, apay Tristan. Ni Manang Raquel! Oh, apay ni Raquel. Nagpakamatay! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Padaanan ti may katlo apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. May samanan a naimbag ka naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kapat apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Ay, ka di manang tinapasamak, ha? Apaya ka sila nagre-rekyar kayo manay. Nasaya ata si Mangpad kayong tatan. Ayan lagi ti anak mo. Apaya ka sila siksikalain. Ba't dali ka, oy? Hintaray da Mariel kan Tristan ni Raquel di ospital. Nagsabido nga minda ito eh. Ah, Pinanggap ti anak ko ti agpakamatay, tatan. Diyos sa manang nga asi. Ay, unay batang. Apaya naaramin ni Raquel ti kasta. Diyan ko na muna niya daramitan. Ay, na. Madama pa'y lang amalamlamayan ti apo. Ngam kaya't mati anak ko nagpakamatay. Anya ka din ti mapaspasama ka nagiti anak ko, tatan. Ay, una yun. Anya ay tinagkurangak ka nagiti anak ko. Inaramid ko ba't amin nakabalan. Tapno mapadakal ko idana sayaan. Impaay ko di amin nga oras ko kadakwadan. Gamapay akas na dadadailan naman tiniyagdan. Upilya anak ko. Agkalma ka kumalain. Apay, tatan. Nana. Apay. Husto na itan anak ko. Ang mga noan niya man eh, di mapasamak ka. Jaksan ka ba, tatan? Nabambanog ako. Nabambanog ako na yan. Kasi ti kanayon ko ngay baga. Dawatem ti panarabay ti Diyos. Isulaen ti makatulong kan kay ti dahi ti aguntaway anak ko. Anya ti ko na ti Doktor Manang Mariel. Kasano ti kasasad ni Manang Raquel? Naispalan iti paggatikap sa Tristan. Oh, agyaman at Diyos ko. Noapay mo't kami na naramid ni Manang ti kasjay. Amo na matabasol iti Diyos ti kasjay naramid na. Wan nga ron. Kan may sa awan karbangan tayo amang katil iti biyag nga impabulod ti Diyos kada tayo. Manang, Naaramid na siguro ti kasjay. Gaputaginan kabailan dagiti mapaspasama. tadak itan Manang. Ngam saan kumamot ang kasjay ti naramid na. Kasanon no. Tristan, awatin talatak uman ni Raquel. Ti kasapulan ita ti kabsat na. Kat ti panangipatan kan pan nakaawat manipod iti pamilyana. Manang, Ala, umait nga tamapanta iti salad nga ayan ni Raquel. Ang mga no nakariingan day jay. sige Manang. Raquel, Pasensya kayo, ano. Pati na kayo kat nairamraman kadagiti parikot ko. Imbis nga da ka malay ang mga asikaso iti anak ko. Saan? Tada ka dito ospital amang bambantay kanyak. Kastamot kan ka, Tristan. Di ka nag-absent ka manan iti pagadalan. Awan klase mi ita Manang.
holiday. Di na ka di pa kadanagan, Raquel. Okay, aklaan. Kan may sa adamat ni Mami ang mga iwan ka ni Sofia. Adapay ni Lolo. Binaybayandak lang ko mananatay. Di ka kumaagsaw iti kasta, Raquel. Hindi kasta. Malpasan ti panagrigrigat ko. Kan mabawasan matan ti amin na pari ko ti siya balay. Nangununa ka ni Mami. Di mo ibagat ti kastamana. Ngamin, ipatpatig na kaunay. Kan siyempre, saan miya kaya mapukaw da ka? Pudnot imbaga ni Tristan, Raquel. So, adi mo ulitin ti kas niya nga naramid mo, wen. No amom la kumano kasano ti panagdanag mikan ka. Nanguruna-unay ka ni Mami. Lalaos ti panagdanag nakin ka. Ti anak ko. Nakakaasim ang ti anak ko. Manang, Pangaasim, Raquel. Agalma ka kumalaang. Ang mga noan niya apay ti mapasamakan ka. Kasanuak paitan. Kasanuak paitan. Tawanan ti anak ko. Laglagi pang kumaaka na yun. Ngada kami lang ito'y. Di da kanto pulos panawan. Adda kami lang ang itisibay mo. Gapu tapat-pat ganda ka. Raquel. apa ay nga da ka nitaw, Jerry? Lolo, amok akagurdak mo. Kapukadagiti napasamak ka na kami kin ni Raquel. Amom ba't gayam? Apay, ada ka di masapol mo? Lolo, kahit ko kumati dumawat iti pamakawan kin Raquel. Aklo na ka nagbasulak. Uwan, basol ko ti amin. Ngamin, nagipalisak. Ket ti anak mi, ti nagsakripisyo. Ada pa'y gayam ti di mo nga amaw. Ada na pasamak ka ni Raquel. Anya ti ketyo sa walulo. Nagsabi dong tiyapaw. Pinanggap na akit talan ti bukod na abiyag. Anya, ket kumusta ni Raquel? Ket sa dino tayo na, Lolo? Kasi ti Diyos, adan itinasaya at akasasaan. Ket nakaawi doon manipod ospital. Nasayat ba't nga rin kasta, Lolo? Ang mga noon nakarkaron at yak mapakawan ti bakik. At dadaki sa napasamakin ko na. Lolo, kaya't ko ti dumawat iti pamakawan kin ni Raquel. Kastamatin ka da Mami Ophelia. Pangasiyo, tulungan ta kumalo. Panag ko na, ket saan pa lang nga itati kong daway. Kasaritam to ida, inton bumaaw ti ungit dakin ka. Ket kabayatan nga urayam dayta, orno semetan ti biyag mao. Adda ka di pagnayo inton bigat, Mami. Awan mo at Mariel, apay ka di. Ang mga numabalin abantayan niyo pa'y laang ti anak ko. Adda ngamin napatig-apag na. Sa dino ay ang amin ti papanam. Adda la sarakag at tao, Mami. Sana bali, tagawid akmat lang adagos. Katwan awan parikot iti dayta anak ko. Basta sigurado am ti panagsublim matla nga dagos. Tarumwarak mat apaman ang makasublikan. Wen, Mami, kat agyaman ak unay. Awan anyaman na anak ko. Obligasyon ko mat abantayan ti apo ko. Rumor ka kadimanan, Manang Mariel. Wen, adda napatig-apag na. Manipod na yawin tayo ni Manang Raquel iti balay. Nadlaw ko akanayon kamot na rumor. Papanam ka niya, ha? Kan sino ti kadwam? Apay ay nagado ti saludsod mo si Tristan. Tika di kanayon mo akatext kan kasarita iti cellphone? Agtal na ka man, Tristan. Mabalin ka di nakbibiyangan.
Saan ka matabibiyangan? Numapmapan ka kadagiti babarkada. Iso ang mabalin ka di mo pakibiyangan ti irurar ko, ha? Rumor kami no kayat mo. Manang Mariel, Oh, saan kit din? Di naklapdan iti pagragsakak. Tadi ka matlaplapdan iti pagragsakam. Aramidam ti kay kayat mo, ta aramidak mat ti kay kayat ko. Naawatan. makaumay di balay. Dito ayak pala ang computer shop nga agtambay. Agay ayamak pala ang kabayatan ti panangururay ko karag iti barkadak. I-text kong tulagan ni mami, inton madamdama. Amangan ngamin na umawag manan, may bagak na inton madamdama pa iti panagawid ko. Agam elak kiti. Kumusta mo ni Raquel, Ophelia anak ko? Dayjay, tatang, saan pa'y ang nagsubli ti sigod aganay gay na. Awan ka no ti ganas na amangan. Kanayon ko ang makita, kan mga di pa nagsangsangit na. Ay, katituloy mo lata at mang bagbaga. Kan mang patib ka iti pakinlakam na. Masapol na ita ti panarabay mo. Wan tatang, daytang mo ti aramida. Uray mariknak nga uray siya kat marigrigatan matan iti kastoy a sitwasyon mi. Ni Tristan, anyangay mo ti pakakumikuman na ita. Kas iti sigod, at dalat ta iti ayan dagiti babarkada na, tatang. Agpadadalaan ka ni Mariel. Awan pulos nagbaliwan na. Ha? Apay anak ko nam ti kasta, tatang. Andamanen baro anobyo di anak mo. Nakitak ida nagkuyog iti na minsan nga aldaw. Anya? May samot na ijay nga awan dengdenggan na. Talaga natangkan ti ulo na. Di na amo ti mabagbagaan. Kung naknoag nakaman ngam saan matlata. Urayin ng sapay nga dadakdaga sa mapasamak kan kuana. Mami? Oh, apay ka di Tristan, aday bagam. Kwa? Naibos ka di manan ti allowance mo. Wan nga rod, mami. Dumawat ako man ang dapan nakabalin na. Ano ngamin ti babayada kiti pagadalan. Kan, ano ti projects anas ka nagatangat. Oh, adtoy. Allowance mo day tay ti makadomingo. Wan, mami. Kat agyaman na. Awan anyaman na anak ko. Basta igad mo kumati agadan, ha? Iti kasta, saan amasayang dagiti kwarta nga itad ko kan ka? Wan, mami. Di kay ka di madanagan. Igagad kumat kat ti agadal. Raquel, anak, adto yan ti kanam. Intulod kun ditoy, tadi mo mat kaya ti rumar dito'y silid mo. Irwan yun dahil tamakan, mami. Diyak kaya timangan. Anak ko, saan kumamata kasta? Amangan no agsakit ka, no kasta akanayon tar aramidam. Di nasayaat. Iti kasta. Matayak matan. Katagnan na kami ni ti anak ko. Talaga ka di adi mo kayat at tulungan tabagin ka. Kanayon la ka din akasta, Raquel. Agpanunot ka man anaimbag. Awan tinasaya at nga identi kastangar aramidam. Ad-addalaang amarigatan ka. Mami, ay nga ti mapaspasamag dito eh. Abi nga upuntan nyo matun ni Raquel. Amuyo ka di asaan ang makatulong ti kastangar aramida nyo kan kuana? Gusto ni Manang Mariel, mami. Rumbang lang nga maawatan niyo ti kasasad na. Saan kumamat ang kasta, mami? Da kayo kumatinang nang runa ang makaawat kan kuana. Tasyak paikit din ti saan ang makaaw-awat. Siyak pa yan, ha? Inawat ko mat amin ang nagkamalyan ka nagkurangan niyo. Inaramid ko amin na kabailag tapno mapanakkan kayo anasayaan. Ita siyak pa iti madi. Siyak pa yan ti saan ang makaaw-awat. Amuyo ka diyan na bambandog ako. Mami. Aging gagano nga
Mataya, malpas ni obligasyon ko kasi inayo. Oh. Aging gagan! Mami! Mami! Aday ta, nakaluto akon. Inasar kong ti pangrabyan mi kan ni bakit. Iti kasta, day tanto lamanganon ti aramidan mi. Intun sumangpet nga ang gapu iji palingkod. Lay, pada awag ka. Sumbatak pa'y. Amangan kat di mat ti asawak ti umawawag. Ha? Limot Mariel. Anyaman nga tanaya ti parikot. Hello, Mariel. Hello, Lolo! Tulungan na kami! Anyamanan aya, tinapasamak dita. Ni Mami! Intaray mi dito ospital! Ni Ophelia. Apay, anyamanan aya, tinaramid siya o ngagkakabsaat. Kaasimat ni Mami. Na ospital manan gapo kanya. Di mo pa basulan ti Bagim, Raquel. At damat basol mi ni Tristan. Ni Lolo ti agturong ito eh. Raquel. Mariel. Lolo, kumusta ni Mami? Anyang iti ko nadagi ti doktor, Lolo. Kasano ti kasasaan ni Mami. Ang sao kayo kumalolo. Kumusta ni Mami? Oy. Apay, Lolo. Anya tinapasamak ki ni Mami. Apay, akas na unay apanagsinaayo. Lolo, agsao kayo kuman. Di na kami kumamit pagdanagan. Maispalpay nga tati inada Tristan, papagayam, padaanan dagiti sumarunupay a mapasamak, dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Maminsan pa'y, kablaawan da kayo manan itinaragsak ken na bindisyon nga aldaw. Sapay kumata at da kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangag, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti maudi apasat ti pakasaritaan, ni pagayam tayo at Tristan. Antay ta, nakaturugan ni Sofia. Piiman mo't ti kaanakak. Awan ka malay-malay na karag ti mapaspasamak ikaglawlaw na. Apay nga nga awan mo't awag damanan. Anya nga ta, no mapanaklaangan iti ospital. Well, mapanak ijay. Awagak ni Lola Sonia. Tay batik pa ilaan ken kuana ni baby. Diyak namin makaid na, no addaak lang dito eh. Manang Raquel, Manang Mariel. Oh, Tristan. Tristan, sa dino ti ayan ka anak ko. Napan ko imbati iji balay da lolo. Adamat ni Lola Sonia. Kapampanaw laang ni Lolo. Diyak namin makaid na. Kasano kat di kaybot ngaminan mauray nga umawag. Kumusta ni Mami? Kwa, Madama ang maupopera ni Mami, Tristan. Anya? Delikado ti kasasaan na. Kaasimat ni Mami. sigod ka dagiti doktor amang tamtaming kan kwa na. Masigurado tayo lang ang maispal dayto eh. Numadaan iti puot. Kalpasan ti pan nakaopera na. Aping adda ka dito Manong Jerry. Kahit ko kumakasarita ni manang mo. Kantap no, makapagkidawak mo tiniti pamakawan kin kwa na, kin katakayo amin. Ambong ka diyan nalaws ti pungtot ni Manang kukin ka. Amang aga pa kayo manan dito ospital. Saan, Tristan? Ipanamnamak titakin ka. Diyak apahan ni manang mo. Sana bali nakapungtot nak. Pinapatag, makapagkidawa ko ni ti pamakawan. Bakun konsensya ako na yan. Kapag kadagiti nagpasulak. Isa pang asim ko matristan. Kahit kulaang mat, ang makasarita ni manang mo. Talaga natangkan mat ti ulo man niya. Tristan!
Raquel? Manang, Sige. Panawan na kami dito yan, Tristan. manang, Di ka madanaagan. Awan mapasamak agulo. Saan kami nga agapa ka ni Jerry? sige manang. Raquel, magyaman nak. Tay manugod ka matlangan makisarita kanya. Naibaga kanya ko ni Lolo ti panakisaritam kan kwa na. Raquel, sorry. Nagdakin ti nagpasulakin ka. Kapuitit kina-irresponsable nga ama. Kan panggap ko pa nagipahalis ken ka. Natay ti anak ta. Jerry, Napasakta ko unay tiriktam. Kastamat tan ti pamilyam. Sabay ko mata mapakawanak. Pagbabahuyak amin ang naramid ko. nasakit pa ilang ti amin kanyak. Marigrigatan una yan ti pusok. Gapoy ti kinadagsan ti marigrignak. Iso atong palag ti bilin ni Lolo. Raquel, Pakawanan kan, Jerry. ang yaman ang Raquel. Ang yaman ang Raquel. Iti sitwasyon ita ni Mami. Kasapulan mi ti mangandingay. Kan makipagmaymaysa kada kami. Diyos ko. Ato'y kaming agkakabsat iti sanguhanam. Amo miya si kalaang ti makatulong kada kami iti daytoy ang undaway. Amo miya si kalaang ti agin kukway ti biyag mi. Ato'y kami nga umay agpakpakasi. Asapay kumatasan mo pa'y nga alaan ti inami. Amo mi nga ado dagiti nagkurangan mi kankuan. Ado ti nagpasulan mi iti inabi. Ngam ikanda kami kumapay iti gudnaway. Tapno makabawi kami kankuan. Ikanda kami kumay iti gudnaway. Tapno maornos mi dagiti nagbitutan mi. Pangaasin, Diyos ko. Kanda kami pa'y kumaiti kong daway. Nagbalin na nasingpet. Kan responsable nga anak. Para tinasingpet kan responsable nga inamin. Ang pagpakaasi kami ka, Apo. Sumbata mo kumalang iti karanag ni Diyos ko. Manang Mariel, Tristan, Oh, Raquel. Manang Raquel, manananak. 30 minutos lang ang ti urayan iti imbaga ti Doktor Apawayway apan nakaring ni Mami. Nga maging gaita, saan pa yan nakapuot? oh, Kasanon no? Nasaanan nga grain ni Mami. saan? Sana mapasamak na ito manang. Amok ang makapuot mo lang ni Mami. Amok ang kabalan ni Mami alabanan ti kasasat na. Saan na tayo panawan? Saan ka di, Mami? Amok ang mangig na kami. Saan na kami apanawan? Di ba, Mami? Pangasi, Mami. Pagriing kayo kuman. Saan na kami pumamaya basta panawan lang. Kasapulan da ka, Mami. Pangasim tagring ka. Mami? Mami? Mami, kitaan nyo. Nagbulagat na ni Mami. Ewan nga agpaiso. Mami. Mami? At nagpuot ni Mami. Agyaman kami, Diyos ko. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Agyaman kami ta sinong bata madagos ti karanag bingag kakabsat.
Thank you, Diyos ko. Kastaunay tiragsak may. Ngamin, nalasatam na dyan nga operasyon o pilya anak ko. May sa milagro tinapasamakin ka. Talaga ang naayak ti Diyos kada tayo anak ko. Inispal na ka itipagkan. Kaslaak nagtatagainap, tata. Nangag ko nga agsangsangit na kita anak ko. Saan natagtagainap na yay? Pudno tinangag mo. Kastaunay ti panagsangsangit kan panagkarkararag da. Mariknak, tinalaw sa panagbabawi da, kanang iti nagbidutan da. Iti na ito'y agundaway, panagkunakit saan kan amapaay kadakwada. Tata, At dapay may sa agunyos, anak ko. anya day tata. Ni Jerry, naurnusan, tinagbatan da ka ni Raquel, nagpinakawandan. Mami, ato yan ti kanan niyo. Mangan kayon, iti kasta, nadaras ti panagpaimbagyo. Siya kung timang pakankan ko na, Raquel. Asikasumpay laang ni Jerry. Tulungan ka dagiti pinalingkinan. Ops, siya timang pakan ka ni Mami. Gamin, nalpasan ti batangyo. Manang Mariel, inkamot ng asikaswan ni Sofia. Siya kung ti makaamo amang pakan ka ni Mami. Ha? Unay kayo lakit din ayang agkakapsat. Kasla pag inagawan nyo pa iti panampakan nyo kanya. Kaya't mi nga mi na makabawi kadagiti ado ang nagkurkurangan mi kada kayo, Mami. Putno reta, Mami. Ket alak na iti agundaway, tapno agkidaw iti pamakawan ka na iti adun ang nagbidutak. Ikarik, igaid ko